utawi Sofi utawi seliran ingsun pilihan ingsun Adam yaiku Nabi Adam alaihi salam. Wa aina lan iku ing dalem endi khalili utawi kekasih ingsun Ibrahim yaiku Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa aina lan iku ing dalem endi kalimi utawi tan sing ana ndukure neraka. Terus menungso niku kabeh bakal liwat ndek nggone niku. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kabeh bakal liwat tenggene sirat jembatan sing ana persis ndukure geni neraka. Ben seran orang se tak bisa ngelewati tak belecar ning sirat utawa jembatan nika, maka dipastikan orang ini celaka. Naudzubillah. Seberempah cepetah lebat neng jembatan tergentong amal ibadah perbuatan bagus kawula panjenengan semakin banyak maka semakin besar peluang untuk selamat ngelebatin jembatan Shiratal Mustaqim kelak mentir pada selamat kawula panjenengan. Karena ada saya jamin. Ada saya jamin kulit sampean pasti bisa ngelebeti, pasti selamat dari apoi neraka ben masuk surga. Saya sombong. Ini adalah kebahagiaan yang sangat besar, kebejraan saya paling rajah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan, ai ubaidah, zuhziha ai ubaidah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, ya orang yang untung. Keberuntungan lain nikah congoco kabi. Anda beruntung mendapatkan voucher senilai 1 juta, beruntung, tapi berakhir beruntung. Anda beruntung mendapatkan sebuah sepeda motor merek ini dengan biaya sekian pon. Nggih cuma sekadar, tapi keberuntungan si ongguan ini kacan Gusti Allah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi orang yang untung. Napa orang yang untung? Selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di atas dunia ini kacongoco. Si mangkene kawal ke barat ke timur, ku ada reng ngawal cewek gawo sekecek. Mangken saya olok jerogon, saya olok kebos sekecek. Orang paling soki seluruh dunia 10 orang. Termasuk di Indonesia ada saya nomor ke-10. Ini sekecek pada masa akhirat belum tentu. Motok sepetok aja lah. Odik seongkuan nikah, odik neng akhirat. Odik se motok sepetok kan kan kiwaku mon mangken gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Mangken neka menipu kepiesena, Ada setak menipu. La aisa illa aisyul akhirah. Ada kehidupan si ongkuan si abadi kecuali odik ning alam akhirat. La ilaha illallah. Bon semarena ini kayak pasang napa nyamana jembatannya kayak pasang wa yunsabul mizan. Ane kita termasuk rangkaian atau berentetan haulun min ahwali yaumil qiyamah, termasuk pekebu na dina kiamat nika, termasuk kerepotan na dina kiamat nika. Mari sabuk ning mahsyar, mari senika tung situng orang panggil tung situng untuk napa nyamana hisapan, mari hisapan ngelebati jembatan, mari jembatan kibada boleh mizan ini ketembangan. Ngapa tembangna? Bade si ada bu ulama tembang ni pada tembangan dunia nikah. Ya dari tembangan ning dunia nikah bonan. Cuma bani orang saya tembang, amal saya tembang. Kata apa ya Allah alam ring bade catatan lah.
catat na ngaji, catat na darusan, catat na pasah, catat na solat, catat na sodako, haji, umroh, ben sipatorota, berde catat na secuba, semaksiat, seribah, namimah, seharam, seneka, berde kapi, catat na, ada saya catat, saya tempeng benih orang, tapi amal perbuatan nah selama audit dengan atas dunia. La ilaha illallah. Empon mizan ni sabak tineng Gusti Allah. Nah, Allah taala nah mizan ni ka ning Al-Qur'an ampun banyak paenga kauluban panjenengan tentang tembengan ni ka. Famma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العافية والعافية فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في الجنة. Barang siapa yang timbangan amalnya ternyata yang lebih baik, yang lebih berat, yang baik lebih berat. Saya bagus ke bawah, saya coba ke atas. Ane ke mau terima kapi nih kah? Hari tantone saya tembeng ria, benih saya pak ria, Mon kepa tak masuk kepa, ben saya tembeng aja kepa. Aret saya tempeng saya terima haji ne terima umroh ne terima pasan ne terima sodako ne terima mun tak karena pangeran ne tempeng apa cireng ada saya terima haji ne tayo lo kaba tak atoleh nyompeng tak matur sakelangkong saya neremeh ngancam saya nggak minta boleh. Bahkan saya terima wanita amal saya terima saya tempeng tineng Gusti Allah fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah maka bakal odi saya ridhain tineng Gusti Allah ini odi swarga ini tak ada bentune sakale pun penduduk swarga tanyaki apa gelem bane beri kenikmatan selebih nikmat daripada dia wahai penduduk surga? Faqalu bala ya Allah ya Rabb. Engki moron. Napa dan apa saya paringakin sareng panjenengan ning surga menika? Sedojo kenikmatan komplit dalam surga. Maki beda selebih nikmat dari kenikmatan sebeda surga ya Gusti. Beda selebih nikmat dari dia. Kenapa kak dinto Gusti? Tang ridho ben engkau tak bekal bentuk tak bekal, duson tak bekal ngamuk selama-lamanya keben kapi bebas. Ridho, orang ridho nih kah? Sampian di kancah, masuk ke jabon sampian. Arwah jedingah, monitor ke jeding, ruah kamarah, monte dungah, arwah deporah mon ngakana. Engkau ridho sampian ketamu ini kah? Wis lakan ngakan bi abi neng kenengin bungko jiriah, bebas. Orang lah ridho, salah kata apa? Ridho. Tak kitungkit mula pun sampean ridho nih kan. Maka mun Allah Taala ridho dak penduduk surga nikah maka nikah selebih nikmat daripada kenikmatan esena suar. Panapa paneka? Ridho na Allah Subhanahu wa Taala. Sebaliknya, amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. King mon secuba selebih banyak, selebih berat, selebih secuba enteng kebagusnya. Famaman khaffat mawazinuhu ternyata lebih enteng kebagusnya, lebih enteng berat secuba. Fa ummuhu hawiyah maka tempat kembalinya ummuhu benih bimana ibu tempat kembalinya maka hawiyah neraka. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka saya sangat panas. Wala'iyadzubillah. Kimun tak ada ini kesengkah sengket tok. Tak kenceng alasan tak kuat siapa asa tak kuat. Sak bojong tak kober.
Ya. Sak sedekah ruwa repot buta macam-macam kimon tengak kebelesen tengak kegenjaran nikah kita olos kudu sampeyan tandi amal sekali tolos tandi amal sekali dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala debu Bismillahirrahmanirrahim faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Surat Al-Mu'minun ayat 102 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Seran orang seberak timbangan amal bagus maka orang-orang ni kocak orang se muflihun golan orang-orang se bejreh orang se becah orang seberak timbangan wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun adapun orang se enteng kebagusanna berak kecubaanna maka mereka adalah golong na orang-orang se rugi sada rugi sira Guste rugi mon rugi ning dunya ki bisa usaha boleh celaka ning dunya ki bener ngocak selamat tapi celaka ning akhirat ada yang ngocak selamat berapa orang rugi berapa kali rugi jatuh bangun ki bisa usaha walaupun rugi karena rugi ning dunya celaka ning dunya ki bener ngocak selamat kidangan tapi karena celaka ning dunya tapi mon celaka ning akhirat tak ada seto gelet ada beda orang kecelakaan mater bada selamat kafi beda orang kecelakaan sudah motor ancor bilu ancor pelang bilu dadi nomor belu sepeda motor ancor mau sono ancor ki orang tak apa-apa selamat dah celaka ki selamat kecelakaan nih kah sepeda motor ancor mobil ancor tapi orang tak apa-apa selamat karena celaka ning dunya beda orang kemalingan bonan pesene kala HP-ne keboh oh masem-masem nah gondol maling mon juara aja ngocak gondol ra juara pertama di gondol oleh gondol bahasa nama maling diraih dia lah maji busro ampo ngocakan gondol maling gondol masem-masan bintang pelajar di gondol oleh aduh gondol tak kok keloro gondor lemon keloro gondor hah gondol bi gondor kan tak ada gondor rajo din muson gondor Masya Allah ada mama ada pak gondor nih maleng keboh masem-masem kulakun orang boleh tetangga entar kapi apa saya kendeng masem-masem sepeda tropesena orang tema bedak rumah tak apa-apa selamat lah kemalingan ki selamat kerampokan ki selamat pola celaka ning dunya rugi ning dunya ki bener ngocak selamat celaka ning dunya ki bener ngocak selamat long molong boleh kelar mele mas-masan boleh kelar mele HP boleh kelar mele mobil boleh kelar mele TV boleh long molong PC boleh waduh John banyak maling rombongan tamu tak diundang aja semakin sadis semakin bengis orangnya kalungnya colore aguli sekone mate kema pesena kema diandun kapi kalai kapi pecekak selebereto kaya kapi kelam bino sarong kaya kapi cekak selebereto kulak kun orang badentar aduh tambah sarong mon setiale kaya kapi pecekak seleber menolong sen seleber tak apa-apa mon sen seleber alhamdulillah calak kaki mengeja beda orang ngocak alhamdulillah polan calakan yang dunya
Tapi mau celaka ning akhirat Allah taala sik debu. Ulaika humul khasiru, ulaika alladzina khasiru anfusahum. Jadi orang sing rugi. Rugi dunya gak dadi apa, rugi akhirat dadi sengsara cilaka. Celaka, kemun rugi mangken totalan rugi, nyelo cetak paling sare 2 are. Bodrek, paramek 2 are. Rugi bolana. Engki. Nah, kulo sampeyan odi ning dunya kan pada biar ngadegeng, Pak. Lek beri benda bi Allah taala. Lek beri soko, montro ajelen, beri kopeng, montro ngeding, beri merepat, montro ngabes. Beri lesan, tro adikir. Ada kan benda kabir ya. Ra'suka umruka ra'su malika fa'murhu bi fi'lil jamil wal makrumati. Dabun al-Haddad. Umurmu itu adalah rosmalmu, ra'su malika, umruka ra'su malika. Bendene kakir umur, mon ki odi ki beda bendene. Mon ki sehat ki bisa usaha. Wa'murhu bi fi'lil jamil, fa'murhu bi fi'lil jamil wal makrumati, maka pemakmur, pemunyak hasil lah, pemunyak benda cek rugi. Sama nak kolak 1 juta, paju 1 juta, kayaknya merugi. Sebab oleh lesoh, tak oleh kaja, oleh les, kan rugi nih kiamat. Kolaan 100 juta, paju 100 juta, rugi oleh lesoh, oleh ngeromat, oleh ten, oleh payah. Ya paling enten lebih dari 100 juta. Teroleh bedeh, teroleh hasil, teroleh faedah. Kulit sampean oleh apa boleh kok lakna 50 juta, paju 1 juta, alo tolo. Lek beri sokoh bal-balan to. Pas tak ngaji sekali, tak gawe ke pengajian sekali. Beri kopeng musik to, beri mata TV to, HP to. Beri tanah ngajoget atau renter. Ini keserugi nih kak. Lek beri benda kok. Tapi tadi hasil. Beda orang ngajulan, kolan segame ibu. Tabar bire, kalang kok ya 30.000. Oh tak bisa. Mun kok kolan segame, jual segame. Njale beli yang kok kan ban sakola segame, iya segame. Beli yang kok 30 njak. Segame pokon. Mun tak segame tak jual kan gundung sarar ya. Si ring kolan segame beli 30 njak lah kadung njak. Mun oleh kolan segame jual segame. Mun tak segame tak jual. Semeli kur-kuran mabis. Kolan segame tak bertelapolo tak beki. Kan gendeng nih kan berarti tak pate wayas ya. Tulis apa ke sumber waras bae. Ku lagi malam pasaan yonceng orang nguling. Peresmian musola. Nyaman musola sumber waras. Sedarum dok lauk sebelum nguling ke lauk araka wot gali ini kan musolanya napa nyaman sumber waras ya itu boh sumber waras biasa kan Nurul Hidayah musola An-Nur harus sumber waras gawat berarti semak mau tak kelangker tak waras berarti aja ada sumber ya sumber beres bola makan siap muda orang siap tanyaan beres sehat dia lah dari mah beres ngaku gila dia orang tanya kibar dia siapa ngaku tak beres begini kok nih bener siap tanyaan beres tanyaan sehat cek lanceng mau tanya takwa sampet sampean wajib mau jadi Imam Ghazali cek tanyaan sehat kaki mau tak bisa menambah sehat tanya dari mah kabar sehat aduh nyelo cetak bom lagi pel ngaro tanya tok mangkan cek tanyaan kabar ketemu berarti beres dia tok sehat mun tak sehat akhirnya ketemu dari mau kabar dari mau nya utang gua bos haore cek tanyaan kabar coba tanyaan kabar nih kak basa-basi kapi dia tahu guan tanya ki sakit ya tanya lagi obat jawabnya tang ya deng megendeng anu apa kegiatannya mungkin karo kena bang abang lambi nih kah PAP kapi
Carpak tonggel ring mataber lho. Bereng ke sabe, ngerem ke sabe, mataber sarapan. Saya mataber ring lapar ngakano kung koro mataber lap makan. Lah cano apa kaya mataber? Makan mataber nih kecoba, cek mataber. Makan bakso. Tojo ebeng cerita ke BC. Sekelangkong ya, terima kasih. Beh. Sama jari kaki ring kok lebar yolok bakso. Kila lebih beri le terongga kana bakso tandi PC sekali le ketepaan makan cek mataber. Coba mataber nih ketakdzib termasuk carpak nih ketusan nih ka. Congo coba ngakanongku sakit ate. Ambu aku ada mabung cek ngantok kan apa kayak ngajak ring orang ambu. Mau neng hes mata hes kayak ambu aku temo gete. Ambu aku kater abis sama tamu, wantuanan, toratuan. Jadi mau celakan yang tu nyeki bedo ring ngocak selamat nih kah. Tapi celakan yang akhirat tak ada ring ngocak selamat. Nih kebab tembengan nih kah, tembeng na amal. Nah, trauma berat tembengan cepet ringan, kelakok na cepet to ringan tak berat, beda pak. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimah yang paling dicintai oleh Allah yang mempunyai sifat ar-Rahman, khafifatani 'alal lisan, dan ringan diucapkan oleh lisan, thaqilatani fil mizan, akan tetapi akan memberatkan kelak di akhirat yaumul mizan, ning dina tembengan. Apa jadi du kalimah sepaling kecintaan bi Gusti Allah enteng yo caaki memberat ke tembengan. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Dari kamai kabeh terserah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim keneng atau balik. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi keneng. Atau selum rase osom. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi ada sebagian ulama, sebagian masyayikh ini baca subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Termasuk kemah Rus Fadlan ini kan mau tahlil sini kah. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Nabi Habib Hasan bin Hud, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Banyak tahmid, banyak moci ke Gusti Allah. Pada riwayat ni kah? Pada riwayat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Niku sepaling ngebrok ketimpungan. Moga menang naku tasbih subhanallah. Cek tekuk tok kami mece tekuk tok. Tak kira bere tasbih je dia. Tekuk mecah subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Semampu ni sampean, mampu 300, mampu 200, mampu 100, mampu 30. Tak mampu ila 10. Sepenting istiqomah. Jadi neka lesan neka sekira banyak hasil lah karena dia beri bantu bi Gusti Allah. Dia beri bantu. Bisa mengetela, bisa mireng kinangan, bisa tengka, lesan bisa ngoca. Ayo apa saya ngoca aki kuli sampean iki catat kepi nih Pak. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak mengucapkan, tak berucap sekalimah pun, sehuruf pun kecuali catat raqib atid. Gue mau lesan ngarasain noreng, riba, namimah, mesonoreng. Karena diri lesan nika orang nika bisa nilai, diri lesan nika bisa nilai orang nika. Kualitas orang nika bisa nilai diri lesan. Karena lesan nika
Al-lisan tarjuman, lesan ini keterjemahan dari esena ateh. Jirmuha saghir wa jurmuha kabir. Lesan ini kebentukan kene keng dosana paling raja. Lesan. Lisanuka la tadhkur bihi aurata mri'in fa kullukum auratun walin nasi alsunuh. Lisanmu jangan kau buat untuk menggunjing seseorang, membuka aib seseorang, karena setiap daripada kamu sekalian mempunyai aib kekurangan dan setiap orang mempunyai lisan. Mun sampean muka aib orang lain bi lesan bukan muka aib sampean. Tetapi mun lesan ku panjenengan ajaga aib orang lain, maka orang lain tak bakal muka aib sampean kalaban lesan, karena orang pada dicologi ya. Orang yang mun ahli mukaan aib orang, kekorana orang, cubaan orang, aib tibi bakal dibuka. Sebagaimana orang yang dicolok, sampean dicolok, orang yang dicologi ya di lesan dia. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi kanat tuhabu liqa'uhu syaja'anu. Dan ke syair, berapa banyak di dalam kubur orang yang terbunuh oleh lisannya, padahal kanat tuhabu liqa'uhu syuja'anu, padahal dahulu dia hidup di atas dunia ditakuti oleh para pemberani. Wah, mun kadu ngocak orang krimesan, takok kapi do ocan orang je, torok kapi ocan orang je. Tapi ternyata neng kubur lesan asih membunuh nih kak. Lidahmu harimaumu, bener je dia. Dabuna Imam Tawus mengatakan lisanuka sab'uka in arsaltahu akalaka. Lisanmu, mulutmu adalah hewan buasmu, jika kau lepas begitu saja tanpa kau ikat akalaka, maka dia akan menerkammu. Jangan bahasan reng mangken, mulutmu harimaumu. Engki lek beri benda lesan kok, mangkana peper sepaling semak diri colo benar ngocak, jangan pepe sengak mon ngocak kakek lo, mon kakek kelero saya tampeling bini siapa jangan pepeng kok gua hari seboro saya tapo koreng peper ya gara-gara kene cadak setrum mah. Mangkana kuli sampean iki lesane kayak kene lesan mata Kanjeng Nabi nek tak raja engki male so baje eger pager bi pangeran bede gigi beda cile, beda kiki, beda bibir, benian bi kopeng langsung masuk. Lesan ini kayak gerpager, supaya apa? Supaya tak langsung keluar kayak gigi. Fakir qabla an tagul, wadabbir qabla an taf'al. Engen-angen sebelum ngocak, eker-peker sebelum matengka. Oh, kok mau ngocak apa oleh manfaatah? Genjerna. Oh, mau tahu dak genjerna? Tak ngocak. Atengka ada mah, ada gencerna panja. Mun tak ada gencerna, tak atengka. Mun ada gencerna, tak ngocak. Ari yang pinter pak, orang cerdas pak. Hah? Orang cerdas nih kak. Masya Allah ya. Mun akan tok yempat. Tak kayak gede ngoreng, tak nyaman kau orang. Tapi colon tak yempat. Tadi mau jangan burin bi colon. Mun burin kelar ngempet, cukup tok. Jaga aja kok tanya man kok todus engko kau re colok kan tak yempet sekali los nyorocos mau ada sarangan na bola mau senal pod mau ada sarangan na abad gurabad tak rokaruan mau ada sarangan na ete saring beda saring na kapi mau ada saring na ro tak rokaruan colok saring gi ya beda cile beda kiki beda bibir. Karo beri gigit to beri pagar apa nyaman dulu beagle bener gigina cek ratin enggak buah-buah mak moi oning gini kok buah-buah mak moi apa tang moi enggak ketang moi nanti buah-buahan mak moi juga tadi cawo can lah ngale ketang moi kok ketang mak moi reng hum mak moi ini reng tampung dah reng tampung tangga moi kok cereng kiki kusbek kunja dek rem memon agel tak takai tak can kok sak rasaki cek pagar dia to. Oh, canji sepenting pagar supaya tak nyerocos. Gigi neto pagar.
Masya Allah, ntar mau titil mau manfaat. Mau terang ki banyak nih kah, bab tembangan nih. Arwara Gus Dur ya. Gula karo tak bita tapi karo penutupan sekecek bae jangan gula. Mangkan ya lek kado ngocak kalau pai. Takok terus. Gila aja lah burung sing ngasih aja lah nutup beri aja motos tak molong aja. Menyoa di ojen gula letak keluar karo. Mangkan sendemi aja bed. Pon. Lah ya tembangan ini kemun reng bejreh topi Kanjeng Nabi Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Mula Kanjeng Nabi si atoku lari kocak dekengan pusat ya. Tak pas. Poso. Islam. Poso enggak. Jawabnya dekengan pusat. Iya pusat neraka ruang. Jareng meneng-neng dekengan pusat, kau dekengan pusat tak bojeng tak apa pusat sapa aja. Mana benih. Ini kayak panggil kapi Gusti Allah para nabi nih kak. Panggil tineng Gusti Allah. Bekto tembongan jembatan mare sabak, tembongan nih ke sabak, para nabi nih kayak sandinga aras neng kiri kanan semaan swarga. Masya Allah, mulai beringi Kanjeng Nabi Pak ngelebati jembatan nih kah. Kanjeng Nabi saatoku lolos. Neng hisapan Kanjeng Nabi saatoku lolos. Neng mizan tembongan saatoku Kanjeng Nabi lolos kapi enteng kapi. Karena saatoku Kanjeng Nabi tembeli kapi tineng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aina Adam Sofi, aina Sofi Adam kemah tang pelian Nabi Adam, kemah tang kekasih Ibrahim, kemah tang semongomongan tang kalam Musa kalimi sebisa mongomongan ban singkok Musa, kemah tang ruhi tang ruh Isa, wa aina habibi kemah tang kekasih. Allah Ta'ala memanggil dengan panggilan yang sangat lembut, habibi, laina khalili, kalimi, ruhi, habibi, kekasihku. Makanya titala Kanjeng Nabi mampu melipat titala para nabi-nabi sebelumnya. Keduduk na Kanjeng Nabi bisa pakala ben keduduk na Kanjeng Nabi dengan situng kedudukan Habibullah, Habibi, kekasih Allah Subhanahu. Habibi Muhammad, aina Habibi Muhammad, kematang kekasih Nabi Muhammad. Papolong kapi Gusti Allah kifu nengen-nengen ban kapi. An yaminil mizan neng pengkir kanan mizan tembangan dia. Itu kuin bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Saya rasa itu kui. Umat Kanjeng Nabi sesai. Umat Kanjeng Nabi sepatuh ke Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi setaat senorot ke perintah Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tumma yaqulunu likari-kari dawu Allah Ta'ala debu Ridwan, malaikat Ridwan buka labang swarga, buka labang swarga, Malik buka labang neraka. Tumma yaji'unu likari-kari teko sapa malakur rahmati yaiku malaikat rahmat bil hulal kelawan gowo papaes wa malakul adzabi lan gowo lan teko sapa malaikat adzab bil aghlal kelawan gowo belenggu wassalasil wa athwa wa wassalasil lan gowo piro-piro rantai wa athwabin lan piro-piro panganggo pakaian minal qatrani saking napa niku juru-jurani timah. Malaikat rahmat ngeboh kelabuan perhias nek sine swarga paesen untuk menyambut kedatangan rombongan-rombongan semasuk swarga. Malaikat adab pun persiapan bil aghlal wassalasili wa athwab minal qitran. Siapa ki kelampi pakaian tapi benih pakaian penghormatan, pakaian dari tema-tema neraka. Alhamdulillah. Pada persiapan kapi si menyambut kedatangan malaikat rahmat, kedatangan orang si selamat sambut ben malaikat rahmat. Malaikat adab nyambut orang-orang si tak patuh, si tak taat ke Gusti Allah. Karekastana Pak. Karekastana orang gitu. Si tak tobat, si tak bojong, si tak pasah, ini tetap umat Kanjeng Nabi pakun. Mun ki ibadah iman dalam ati insyaallah Kanjeng Nabi saya nyarek waku ning neraka. Sampai tak tersisa sama sekali umat Kanjeng Nabi.
syafaati li ahli kabair li ummati tang syafaat riya iyon peruntuk akin tang umat sing ngelakonin dosa raja selama ki beriman. Tapi saya ajamin iman kulit sampean cekak sampai mati nggak beriman. Bener tak salah baca. Sejak berjuta orang tetap umat Kanjeng Nabi bekal selamat sokor ki beriman. Tapi saya ajamin kulit sampean mati nggak Islam ben iman. Sobung saya ajamin karena maksiat ini sama ancor ke iman kau leban banjenengan. Ngak ben para ulama salat ta pasanna maksiat aja ge cek sampai ngal bengal terseting ke maksiat ki karena nikah siapa rantai siapa pakaian sederi tema-tema neraka sediain belenggu pecot ta malaikat nikah cek kene toko laki sabak ke gunung ni kelele pak ancor gunung jadi pas toko laki ku gulewik sampian apa saya marah aki kulit sampian ke cek cengkal lah mon beni ate ni ke tertutup makanya on ke Gusti Allah matur muka ate kau leban panjenengan oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yunadilan undang-undang sapa al munadi wong kang undang-undang ya ma'syaral khalaik he golongane para menungso unduru ningalono sira kabeh ilal mizani maring timbangan perhatikan semua makhluk abas ya fa innahu mengko sak temene kelakuan ikutu zanu bakal den timbang opo amal fulan bin fulan bakal ditimbang jenenge fulan iki nyaman orang rek kowe panggil bang sebang wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama masing-masing dan nama orang tua masing-masing tak kira taborok Muhibbullah bin Khalil bin Abdullah bin Umar terus panggil tung situng nyamana bapaan nyamana anaan nyamana tung situng panggil tak kira taborok fa ahsinu asma'akum maka bagus menagabe nyamana karena nyaman yang dunya ibu sampai ke alam akhirat panggil nyamana unduru congok wahai makhluk neng mahsyar congok Arya fulan bin fulan tembeng sekejaki dor mamalon apa dor matodus sekira-kira makhluk merhati aki kapi thumma yunadi nuli kari-kari undang-undang sapa al munadi wong kang undang-undang ya ahlal jannah he penduduk ahli swarga khuludun bila mautin khuludun napa niku langgeng bila mautin kelawan tanpa mati wa ya ahlan nari he penduduk ahli neraka khuludun langgeng bila mautin tanpa mati yo lah tahu padhalika mongko utawi mengkono-mengkono al-madzkur iku qauluhu ta'ala dawi Allah ta'ala wa andirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa andirhum lan meden-medenono sapa sira kabeh sapa andir lan medenono sapa meden-medenono sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum ing kufar hum ing wong-wong kafir yaumal hasrati ing dalem dinani nelongso idh qudiya ari kalane den putusi apa al-amru perkara kebala ada orang-orang kafir wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam coba kalbo ada hari penyesalan tapi penyesalan yang akhirat aku percuma ada penyesalan lah kare kastana mon kastan yang dunya ki bisa usaha tapi kastan yang akhirat sobung konan Pak mau apa ya salon motor pola mau nyeki salon pola lah minta buki ya Masya Allah cek kebater ada boleh pengajian dia mari pun senekah terakhir para malaikat ampun lepotos mari napa memanggil satu persatu orang yang masuk surga saya masuk rombongan pertama kloter pertama saya neraka pon lemari tempeng coba ternyata amal yon cepaki ke neraka yon cepaki macam-macam saya yon cepaki berusaha surbanan berusaha jubahan berusaha sakalungan tasbih loh aduh
Seneng YouTube bro. Ya iya kayak beneng kok. Yon cepaki wi malaikat riya le gaya nato ari omong nato ari tak ikhlas tak karena Gusti Allah ya. Ada wah benih karena mebecek hari tambah ngadu domba ini bola fitnah yon cepaki bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim keng tak ngelakuin ilmuna siksa kada sebelum penyembah berhala siksa kada tining Gusti Allah. Orang sandi ilmu ya walaupun sebagian ulama bersadabur termasuk wa alimun bi ilmihi artinya ulama ubani Israel yang tamaki mun ilmu tak manfaat benih sajen takok sajen bengal benih sajen semak sajen jauh benih matakok dekat Allah Subhanahu wa taala yon cepaki ka boy neraka apa jan malaikat khuludun bila mautin rasa aki ada mati lah mun bener mati teh nyaman ada mati ning akhirat aja lah si masuk surga khuludun bila mautin sampian pun odi kekal abadi selama-lamanya. Ada sosa boleh, ada pasa boleh, ada bojeng boleh, ada terakat boleh, ada tahajud, ada duha boleh lah. Kariman nyaman itu. Seneng akhir seneng neraka. Khuludun bila mautin wis. Tau saring jereng, tau sawat tuat percuma. Ada guna nak kasih tenaga ke. Ya wailah, ya wailah, ya wailah, duh celaka wis celaka ongku setia. Termuka titik masih manfaat ya mangkana tore usaki tembengan ni apa bere paham lagi dari macarana Al-Quran dibaca sodako sholat aja pebanyak baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ini termasuk amalan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW seseran orang setro bereh tembengan amal bagus soropa banyak subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Matur muga titik ilmu manfaat, matur muga pagi kun panjenengan bisa selamat ngelebeti jembatan siratal mustaqim pagi ning are tembengan matur muga etogukna Gusti Kanjeng Nabi apa selamat ya kok umat Kanjeng Nabi oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma amin amin Allahumma amin al-Fatihah. Seporan sebanyak beda torator beda caoca saya tak par juga moga penggeli para panjenengan saya aja baik secara live streaming atau saya hadir matur moga titik ilmu manfaat si barokah matur moga petemu boleh kelebihan bulan Ramadan dalam kebadan silakong saya sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam ala ma tuhibbu wa tardah matur moga kilancang umur sehat walafiat bisa ketemuan boleh dalam keadaan saya amin Allahumma amin nyon sepora sebanyak matur moga ngaji ni ka istiqamah ila yaumil qiyamah amin Allahumma amin Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما الله ذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلاءتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر اصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء صحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله بالأنفاد إلى حضرة حبيبنا شافينا رسول